2025 King Mzilikazi Day, Bradford UK, silibingelela mahlabe Zulu. Okhuluma ngakancube ohlasuka abatheli mlothu mpangazitha siyabonga ukuza kwenu. Stay tuned. Inkanyamba emakhanda inkanyamba emahlule yakokwalanga ekhashwe ngezimangele yakhashwa ngezinde nezimaqhukulwana isiguqe simabanga amade umzilikazi ongemzila wegazi iwudle lizila izimbube inyanga engalilanga lona limshingo obethwa zinyoni hethu ukugcwala kwesibhadakazi yasinelwa zinkanyezi zezulu isinelwe inkwenkwezi nesandulela kwalilizela isilimela nesicela nkobe hayibamba hayiphaklaza isijingo sofipha inhloko yehlukana nesiqante ekuqobokeni isinambithi esixabhe senyele emanyandane hloko zasanyanta foka amashobane ihubelele use ibululwane leusisikhwebeze siziziba inhlekwane kudla kubili kuhle kwehlendla ukuphuma nokungena kuhle kwesaha indla amadoda yakwasokhumalo isala kutshelwa isala kunyenyezelwa sasenhla kwasokhumalo indlondlo ledlodle ngandlondlo indlondlo ledlodle ngaduna kamasazela wasihlaba zama ngemigobo kwaqoqi ixhwalisi yepukudlungwane udondolo lumashobo umphelebele inqine ekhaphezo embosi amahlanga edlinza yambhadame engaqhathene sikube suthu wena luju sothamkhaya wezimankhelenkele funela nganeno thambolikazi kode usihlanhlathe khafula lojeke embabala kudzenyathi entshisi iguqele kwamaqhwakaza usibopha sishomo senguquba kwasokhumalo. Ukuthi libingelele nje abantu ukuba naselikhona lingabakamzilikazi. Angazi ukuthi iprotocol izaqala ngaphi. Asibingelele sizwe senkosi. Sizwe senkanyamba emakhanda inkosi umzilikazi kaMashobane. Onibingelelayo ngogqibo kamuka. Esizukulwane senkanyamba emakhanda. Owami ukhokho ngaphansi kokhalo lwakhe ufezela. Ngizothi ke eceleni kwamlana umne wethu naye futhi ngaphansi kokhalo lwenkanyamba emakhanda inkosi umzilikazi nguqalingana bese kuthi ngale egcineni ngaphansi kokhalo lwenkosi umzilikazi isizukulwane senkosi uLobhengula ngamakhumalo lawa siyajabula kakhulu ukuba nani sengathi kungaqhubeka kube kuhle angibonge. Waphephele ngabeni waphephela yetsheni
njani bantu benkosi abangane ngekhaya libathiye kanjani hayi siyabonga kakhulu lisukume abantu umningi benu iholi yethu yabancane inilela lakho ngiyezwa ukuthi ngaphandle hayi abantu baningi kakhulu lokhu sakujabulela kakhulu ukuthi hayi ilizwi lifikile kini lani lathi hayi asisukumeni noma iBradford ikhatshana akula ndaba sizafika khonapho lokhu sakubonga kakhulu liyangazi Mahlabezulu ukuthi hayi ngisebenza kanjani Ndabezitha ngiphambi kwenu namhlanje ngoba indlu kaNjola Mdladla Mhlasi wendlunkulu yakhonjwa inkosi ukuthi uyisithunywa sa emuva khona lekhatshana yikho ke nxa ngiphambi kwenu namhlanje angeke ngiphonga ugiya nje kuphela amandla ngiwathole kubani ngicele senze amasiko sisukumeni bantu benkosi sisukumeni Wena wendlu. angizilethanga lapha nje mahlayana ngisithunywa senkosi ngisithunywa sendlunkulu yakukhumana mele lami ngikhonze kahle noma bekhatshana khonale noma inkosi yethu ikhatshana khonale ngikhumbule ngoba laba bathatha amabhayisikobho bazathi hawu undweni kade giya kazange ahloniphe ubukhosi yikho ke ngicela silandelane khathesi wena kaZulu ngangezwe wena wendlovu sithi bayethe siyabonga hayi nathi papa siyajabula kakhulu ukuthi hayi lifike khonapha ngelanga likaMzilikazi inkosi yakithi sikhumbula emuva khonale ngingangeni namhlanje 2025 uthi ngishede nje kancane emuva sifika khona phana nangu ke uMashobane kaMangethe emuva khonale ekhokhela isizwe sakhe yakhuluma induna lapho uMashobane kaMangethe ekhokhela isizwe sakhe emuva nansi indaba yasondela kuye uzwide kala uNdwandwe echeda lokho echeda esidla umhlabathi kancane uMashobane kaMangethe athi hawu ngubabazala lwana umuntu kodwa lokho esidla umhlabathi wami ngenze kanjani hayi wothi ngiyabona uNyambozi ngale udingiswayo sikhulumisane sibone ukuthi hawu bantu singahlanganisa njani amabutho sivimbe uNdwandwe kancane
uNyambozi avume laye kathi uNyambozi ekhwapheni lakhe nangu uShaka kaZulu uyamfundisa isikwazi uyamfundisa into bahlangana ke bazama ukuvimba uNdwandwe ukuthi angasondeli amabutho adibana kwaba lithuba bacheda badibane futhi kwabanzima uMashobane kaMangethe walimala khona phaya abanye bathi hayi ingcenye yesandla saphuma kumbe umkhono wonke waphuma kodwa hayi kwathula ngemva kwalokho inkosi azange iphile kahle yasitshona ke manje uMashobane kaMangethe echiye egumeni lakhe umzilikazi kaMashobane indoda ikhula nayo ngale koNyambozi kukhona enye indoda laye iyakhula uShaka usenza kakhulu kungathi kukhula amaphahla amaqhawe bazadibana phambilini sokunzima bakhula bekhangelana njengamadoda phakathi kweboxing ring ukuthi ngamthatha yini lwana ngamthatha yini ukhamba kanjani ngiyambuyisa njani besazi ukuthi lwana isigwazo la lwana esazi ukuthi isigwazo lwana kwaqhubeka laye umzilikazi kaMashobane esendaweni yakhe laye indoda emnyama uShaka kaSanzinga khona laye eqhubeka laphana kancane waze wafika esikhosini yena uJama uShaka kaSenza kakhona esekhokhela indawo ebanzi kakhulu kodwa lokho ephethe ukukhophe nje kancane umzilikazi kaMashobane ukuthi ingozi lapha ngaba ngcono ngithume nje iye ngale kwezintaba ihlasele labanye abantu ngale into engizayenza ngizamnikeza ibutho lamakhehla labana batsha ukuthi ngimnikeze ibutho lamakhehla uzaphelela khona phayana kwaba njalo wafika khonale zadibana kodwa umzilikazi kaMashobane naye hayi wanqoba indoda emadodeni lakho ingwevu lezi kade hamba lazo zazingwevu kodwa sezidlulile izimpi eziningi zaqeda le intsha eyaphambwana sebeqedile khona ingwevu lezi zathi Mashobane ubonile ukuthi kuhambe kanjani la wakumele ukuthi ufe khona uthi ukuthi sibili sizasukuma lapha sikhokhele izinkomo zonke lezi lokonke lokho esikutholileyo siyenikeza indoda emnyama ngani yona iqalise indaba le hayibo bathi hayi Mashobane hayibo angeke senze khona akukhuphuke ke manje senze okwethu siqalise indima yethu yikuvuka ke isizwe sikamzilikazi kaMashobane khona phayana linje lilapha namhlanje imbali yenu isuka khona phayana bathi besendleleni khona phana amadoda bathi hayi sesivusa ubukhosi bakho kube banzi
Sakwazi ukuthi wawukhokhela emuva kodwa khathesi sesivusa ubukhosi bakho lukhulu. Ombulazi nxa betemeleza betshaya izithakazelo zabo bathi omkhulu owabekwa ngamangwe ophambi kwenu lapha namhlanje udladla lilingwe udabuka emangweni. Sisu salala Nkosi. Bayivusa inkosi khona phayana. Yikho ke nxa ufika khona le kithi udibana labomdladla amakhosi namhlanje bayi6 ngemuva bayi12 bazavuselelwa bonke. Waqhubeka ke imbali yakithi yahamba njalo. Siyayazi ngithe ngithinta khonapho nje kancane namhlanje ngingaphonga ukugijima ngichiya ukuthi kathi silandeni lapha namhlanje. Sifike ngama-90s lapha inkosi uLobhengu lesihambile kudala 1893 sokudlule 100 and something years. Sesikhwaza ukuthi pho ubukhosi kuvuka kanjani. Indlu enkulu hayi ikhuluma lapho idinga. Umdladla mhlasibenza enkulu watshona emuva umdladla uKayisa wathi hayi bombula indlu yami encane laphana esizeni. Indlu le incane bomntunga ingangena abantu abayi5 isigcwele. Kodwa lina lonke elikhuluma ngembali yobukhosi ngizalingenisa khona phayana. Zaphosa inkatho khona phayana. Ozaphuma ephilile nguye. Bathi hayi Kheswa sudlulisile amalawulo singangeni khonawo. Ake sikhulume futhi sibone ukuthi senze kanjani. Yikho ke kwakhulunywa ke kwaqhubeka. Bayihlafuna indaba yakhe. Kwazi kwafika ezingeni lokuthi sebesithi hayi Kheswa sebebiza thina umdladla esehambile. Sicele uphenduke lapha kithi. Buya nogodlwayo mahlaba ayithwana inkonjeni. Indoda egoqa insimbi ngomlenze abanye bayigoqa ngomlilo. Bathi hayi phendukani ke. Unkonjeni ukumathayi. Lilingwe. Amangwe ngomdladla. Ngomdolomba. Ngomafu. Ngocebekhulu. Banaba khona phayana. Nanso ke imbali isivuka futhi. Amangwe sotho avuse inkosi entsha. Njoba bayivusa emuva. Ngesilungu kuthiwa history repeats itself. History repeats itself. The first shall be last, the last shall be first. Kwahamba kwabanjalo ke manje. Noma kwakule nkulumo ezinenginengi esigodlweni. Thina amahlabezulu lezo nkulumo asizingeni. Umdladla lapha umkheswa uma khona phana esangweni ukuthi hayi umelele uthunywa kuthwani esigodlweni. Yikho ke sasimema isigodlo ukuthi nanku ke mdladla
sesithole igama la sesithole into kade licela sathi bombulazi khulumani ake lihlele kahle ukuthi lithole bayisho ke indaba bathi hayi umdlala silandelile sahamba indawo zonke siqale khona phana silandela umzilikazi kaMashobana sangena kulobhengula kaMzilikazi sangena endlini kalobhengula khona phayana silandela ukuthi sizahamba ngaphi kwathutha ke sobala ungangena ku Google utofoza icomputer khona phana uthi Rhodes 4 boys abafana bayi4 yibo abakhonjwa ngamakhosi ngesikhathi lesiya inkosi uMzilikazi sesukile kithi abelungu bebuza bethunywe indlovukazi lapha eNgilandi ukuthi usendo lika lobhengula kaMzilikazi lungaphi ingwevu zathi khona phaya Queen Victoria wathi commissioner ubathathe the 4 boys baye khonale eEastern Cape sizabafaka phakathi kwama civil servants army sibakhangele emini lebusuku kwenza ukuthi ukhosi kungavuki unjube ekhona phayana baqala ngomjube ngoba abadala khona le bathi hayi silandela inkulumo yaphuma enkosini lathi sayivuma ukuthi sibona ngani ithinta yena inkathi kungaba nguye ozavusa ilizwe bangena endlini yakhe umbulazi bekhangela ukuthi sitholani behla phakathi kwendlu yakhe babona nangu ke abafana bakhe uAlbert nangu ke umfana wakhe omunye uRhodes bahlabe izulu singakhuluma okuningi ngendaba le ngiyakwazi ukuthi yayikhona ku social media kodwa lokho ikhona namhlanje yikho ngithenga ithinte namhlanje Dabesi. wena othi usekela ibhosi usekela iHighlander uthi so izandla zakho uthi so ngebhoso izandla zakho Dabesi. ibhoso iphuma ebantwaneni bantu uRhodes noAlbert 1926 beyivusa leyo Highlander ngoba uMahlabezulu wayesethe bayasivimba ukukhuluma lapha ngendaba eziningi bayasivimba asilandlela ukukhuluma lapha ngendaba eziningi yikho ke nanso ke indaba yangena njalo khona silandela imbali yonke yethu ukuthi iqonde ingachedi eceleni ngoba amahlabezulu khathesi sisithola silapha eNgilandi siyadubeka lapha eNgilandi sisebenza ama-shift lapha eNgilandi ngenxa ezinto ezingahambanga kahle emuva yikho ke nanso ke indaba ngithe ngibhodlekile ngibhodla Mahlabezulu hayi ukuthi umdladla ubala ibhuku kumbe umdladla uzwe ngabanye abantu kumbe kuhambe kanjani hayi sikhuluma ngokuthi umdladla lo Godlwayo Mahlabethwayo yibo ababe phakathi kwendaba
izithutshe ngendlela leyo. Mahlabezulu, siyayithinta indaba yakithi leyi kwenza ukuthi hayibo izinto ziqonde kahle kungabe lenkulumo ezithinta okuningi. Namhlanje silapha e-UK, ibutho nanti phambi kwethu lapha ibutho. Umdidiyeli wethu ungaphi? Umdidiyeli wethu lebutho lenkosi ungaphi? Nangu-ke umdidiyeli nguye okhokhela ibutho lethu khonapha eNgilandi. Ngiyambona ke uMayisa. Siyabonga ukuthi ibutho nanti khathesi selikhona lapha. Sasukuma lapha sisithi hayi sesiqalisa ibutho lase UK. Igama labamba sasibiza njalo ukuthi ibutho lase UK. Kodwa lakho umdladla wama nje kancane amabutho sebemthumile ukuthi hayibo dlala sicela ibizo igama lethu ukuthi sisebenza kanjani. Lami ngaqhubeka ngisithi hayibutho lase UK. Kodwa unzwa ngaphakathi wathi mana ke lapha Nkosi uye khuluma emuva labadala emuva uzwe ukuthi abadala bathini ngebutho lelo. Uthe ibutho lase UK yebo ke kuyavuma na? Umdlala wathi hayi wothi sikhulume ngale lo siyazi okhona khona phana eNtabazinduna sizwe ukuthi uthini. Wathi hayi bo Mkeswa selihambe kakhulu, selihambe kakhulu, ibutho leli likhulu kakhulu, libanzi kakhulu, angeke uthi libutho lase UK. Cabanga futhi ngakho khonoko. Sathi hayi sizwile ke sathi hayi uthi sithinte lo obona khatshana khonale emanzini eSwatini. Sakhuluma naye wathi pho manje uthini mhlali? Uthi hayibo mdladla angeke kuthiwa ibutho lase UK. Le into ibanzi kakhulu. Sakhuluma ke labo khonale abangale kwaZulu uDlamini. Wathi Mkeswa ukuthi ibutho lase UK hayi seliduhile. Ngoba umsebenzi wenu umsebenzi osemini lakho ebusuku. Ligcwala umhlaba wonke. Ligcwala umhlaba wonke. Bonke bathi hayi igama esilitholayo. Legama elizabiza ibutho leli. Sithi inkanyezi. Inkanyezi. Yikho ke okuthuthileyo mdidiyeli uthi namhlanje ngibike kuwe ndoda lakho phambi kwebutho lakho lakho phambi kwamahlabezulu wonke ukuthi hayi sithi ibutho inkanyezi ngendlela leyo. Kodwa lalo ibutho njoba sikhulume banzi ukuthi sikhuluma ngani. Ibutho lethu esilivusayo kufanele njoba siyababona amakhosikazi. Kufanele makhosikazi lina
elisebenza kakhulu. Kube lebutho lamakhosikazi inkanyezana. Ngizacela lapho babusibanda lo mdidiyele nabo bonke nje ukuthi basebenze leyo ndaba ukuthi lani livuke likhokhele ibutho lenu ngendlela yenu. Sizathu bani? Sizathu ukuthi sikhangela umsebenzi ophakathi kwethu. Ezindlini lapha mele kugudumale, mele kuphiliswane kahle. Wonke umuntu mele abone ukuthi ngiphila kanjani, senza kanjani. Yiko sithi hayi ibuthwanyana lenkanyezi mele livuswe lakho. Sizacela ukuthi lokho kwenzakala emasinyane. Sesiqedile khonokho kwakumele ukuthi siregister ibutho lakithi, lokhu sizakwenza ukuregister ibutho lakithi. Kwenza ukuthi lisebenze ngezinga eliphezulu kakhulu. Lakho phezulu ngo-October mhlawumbe kumbe phambilini ngikhulume nabakhokheli bama organizations amaningi phakathi kwethu la eNgilandi. Ngicela ukuthi mhlawumbe sibe nomhlangano uthi sihlanganise kube le umbrella organization yethu. Siyayitshova leyo ndaba. Hathi ukuthi siyacicha ama organizations amaningi, hayi sikhuluma nge-coalition nje kuphela. Ngoba nxa sihlangene sinamandla ukuthinta okuningi, sinamandla ukusiza okuningi. I-volume counts kakhulu. Yikho ke hayi wothi ngime lapha namhlanje noma kade kukuningi kade ufisa ukukhuluma, ngisazi ukuthi nansani indlela. Ngiyezwakala. Oh, danko-ke. Nansi into encane engithanda ukuyithinta. Ngiyaqhubela uDakamela khona manje. Alibana lapha sokungazani kuthiwa I'm outing a secret. Ngiyakwazi ukuthi bakhona abathi ngu-Chief Bay. For whatever reasons. Chief Bay Albana kade esethethe. Am I throwing out some suggestions there? Albana ubesethethe besiza kwethula inkosikazi yakhe namhlanje. Kodwa ke ngenxa yokuthi usalungisa ezinye izinto. Ikhona ke intombi, hayi asontombi ngumama othatha leso sihlalo. Uthela nxa engayigcotshwa
wahlala eceleni kwakhe representing the wife isintu sakithi leso ngo-anti wakhe olandelwa nguyise owasithiyayo uKura nguye u-anti ke oba khona ecelezulu inxa ngiza kuthi bayethe nitsho kuye umzilikazi onguyosihlanganise lapha bayethe ngiyabonga kakhulu bakithi ngilinanzelela lonke ngiyaxolisa ongangizwayo bengicela uzame futhi ukulalela kakhulu bakithi ngizazama futhi lamuthi ngikhuphule ivoice ngithanda ukubonga abasihlelele umsebenzi lo ama-committee ekhokhelwa ngumkhwenyana ngibonge kakhulu lonke Mahlabezulu elithe labuya lapha lazoxhasa ngendlela ezitshiyetshiyeneyo ukuba khona kwakho khona lapha ukufaka umbono wakho ukubuya uvunule lokusikhulekela ukuthi weather ibe enhle kangaka namhlanje ngibonge ibutho elisibambele umsebenzi wethu kangaka ngiyabona sabelungu lapha labanye benu ngiyazi isindebele abanye alisasizwa kuhle manje mina isikhiwa vela ngisazi liza ngixolela vele kungaba ngakhuluma ezinye izinto ngicine sengithethisa abantu ngingakwazi ukuthi ngiyabathethisa so lingixolele bengicela ke okwazi ukukhuluma isindebele ebekwazi ukukhuluma isilungu nxa ihlezi lo muntu ongezwa isindebele cela bephongunyenyeza kanti vela akukho ukutheni engizakutsho ngizabonga ukuthi nje mbijana so la nxa ungasatshongo lutho akulankinga kodwa ngizacela ukuthi ngingakakhulumi bakithi ngicela ukuthi lingitshayele izandla manini ukungitshayela ngichasise izandla lezi lingitshayelela ukuthi kwenzeka phela ukukhulumeni la uthi ukhuluma ucina ukukhuluma into abantu abangayizwisisiyo kumbe abangayijabuleliyo kumbe abangayithandiyo kodwa umuntu ande ngaqeda ukukhuluma uyamtshayela izandla umtshayela njani sokucaphulile so yiyo ke into engiyicelela ukuthi ukuthi khwakhwa izandla just in case kodwa ngizazama lapho ukuthi ngihlale elayinini ngoba kakhulu sizocelebrate inkosi umzilikazi sengikhohle ukurecognize amantungwa alapha siyalinanzelela amantungwa ngakhohle ukurecognize umkheswa laphana undiweni siyabonga kakhulu umsebenzi eliwenzayo sibongele ukusamukela endaweni yenu ngibe sengibonga nje okugcina laba bangilethe lapha ukuthi ngibuye lami lapha bengizibuyele for kuyi-holiday lami hayi kanti banxuse ngesikhathi esivumayo ngabe sengitshayisana lo msebenzi omuhle kangaka omunye amanga kanti udakamela kuthiwa nomuntu omude kuhamba kuthiwa wenzani usukusukusu vele kayithutshe UK uthinga hayi sizele kodakamela silezihlobo zithi hayi ndoda sondela lapha ngabe ngisondela hayi ngabe ngitshayisana lani so hayi uyabe kukhona kumqubulayo mayuyu lambe mvakatshile indoda ibizelwa inyama athi yabuya la uzobamba inkosi ngethu sonke ngumzilikazi bakithi ngithanda ukuthi ngikhuze nje into ezimbili ngiyananzelela amathempa zethu ayasukuma nxa kukhuluma abanye abantu isizwe sethu siku state esinjalo siku state sokuthi angifuni ukulalela omunye ngifuna kuzwakale lokhu mina emfisa ukuthi ngikutsho okuyinto eqhubeka isidabula sisizwe okuyinto eqhubeka isibulala sisizwe ngakho bengicela nje ukuthi kakhulu nxa sifuna ukusakha lesi sizwe sizame ukulalela okuhle sizame ukulalela lokubi akukuhlanga ke ukuthi uthulalele into embi
ukhanyisa unyantikana akukuhlanga ukuthi ulalele okuhle akumelanga ukutshengisele kakhulu ngoba ngokwenza lokhu izitha zakho ziyabe zinjani ziyabe zikukhangela so bengicela ukuthi esizweni asi appreciate nini imibono ngokuhlukana kwayo esizweni asi appreciate nini ukuthi lozibani ulombono ohlukene lo wami njengani nje elilapha eUK ngiyakwazi abantu balembono ehlukehlukeneyo lapha kuke kwathiwa abantwana behliswe ezitulweni ngabe ngisethu ukuthi nxa kuthiwa abantwana behliswe ezitulweni lapha abantwana laba sebafuna next year abantwana benu lapha ngiyakwazi bakhulile kakhulu ngengqondo bacabanga izinto ezitshiyetshiyeneyo ukuthi kambe shuwa sengisenziwa njalo so ngabe sengisethuka kodwa hayi kwenzakele sibongile abantwana ngokuthi bevuma ukwehla ezitulweni behlalise abadala anti kuyisintu sethu lesiyana kodwa kubalulekile ukuthi nxa sikwenza isintu asifoselwa emuntwini anti umuntu uyamenza into yakho ayithande uqala ebese izwisisa engayizwisisa uyafuna ukuthi hlala umuntu omdala so asikufundise nini kuhle anti kuyafanana ke lesintu sethu sona lesi esicelebrate lapha namhlanje asisiforce ngapi emuntwini asisenze nini not for the purposes zokuthi thina mhlawumbe sifuna ukuprove any point emuntwini kodwa sikwenze ngenxa ukuthi into ephila ngaphakathi kwethu okuyinto eyahlanyelwa ngumzilikazi ngibona ngathi 150 years ago anti umzilikazi wachiya ehlanyelile inhlanyelo ngibona ngathi lapha khona uyajabula ke nxa ebona isizwe sisithi gwaqa singekho ekhaya silapha esikhona kodwa sicelebrate ukuthi bangakamzilikazi so kukho lokhu bakithi bengicela lezitshayela izandla kuhle likwenzayo kakhulu okunye phela ngizwa mpothi utshaya izandla ngisiza ukuthi ngizwe ukuthi umuntu ulalele kumbe kanjani kanalelanga kambe indlela ngisuke ekhaya ngikhulume abantu bengalalelanga so ngiyabonga ukuthi utshaya izandla ukuthi ngizwe ngiyabonga ukuthi lilalele ngicela ukuthi ke ngizama ukuthi ngigijime ngenxa yesikhathi bakithi nginanzelela ukuthi yebo ngiyaxolisa umuntu omdala ngiyaxolisa ngizazama yebo mabutho kasondeze phambili ubabana kumele azwe phela la yathi bantu bakithi ngilento engihluphayo kancane into le engihlupha nje njengoba sihlangene lapha mina osekhaya ngale ngizosokungithunuka ukuthi hayi isizwe sagcwala kangaka ngizwile sothi amabutho eUK isizwe sagcwala kangaka eUK anti izizathu lilapha liyazaza anti mina lapha ngoba ngiholiday wena lapha ngezizathu zakho anti into engihluphayo ke ukuthi isizwe sesisukuma kakhulu sibuya ngapha angitsho ukuthi into enjani errong ngoba kwesinye isikhathi kukhona oyabungenelisa ukuthi ukwenze ekhaya kodwa usenelisa ukuthi ukwenzele lapha so ngilesicelo bakithi ngoba thiwa nxa sikhuluma ngesikhiwa sithi silanda ama greener pastures anti bengicela ke bantu bakithi ukuthi lisincedise lapha ekhaya laphana ukuthi buyela for holiday kodwa engikutsho yakuzwakali ngoba kukhona okuyabe kusilumela ekhaya so bengicela bakithi ukuthi sizame ukuthi sibambe into le ingamemetheki kakhulu sizama ukuthi silimela ngapi sizilimela ekhaya nginje abantu bahlala abantu bafuna imizi kuyinto enhle leyana kuyatshengisa ukuthi umuntu ufuna ukulimela ngapi ekhaya so bengifisa abantu bakithi ukuthi sikwenze nini si-investe nini emakhaya ngoba kuthiwa the future is old
ukuguga it is inevitable angikwazi ngithethisa ngamuntu sikwa thethisa abantu asingeke sikunqabele ukuguga kodwa ngiyafisa ukuthi sigugele ngapi ekhaya anti kodwa nxa sigugele ekhaya amfisa ukuthi libe lisitshayele isikhiwa kuphela ungela nkomo ungela mbuzi ungela okuyisigayo ungela two rooms ungela lutho anti asithi ukutshaya isikhiwa unithume endlini yakho ungangitshayela isikhiwa kumele ngithengise inkukhu yami kumele ngithengise imbuzi yami asiqalisenini kancane kancane uyathenga inkukhu uyathenga imbuzi sokuseka ukuthi wena ishift utshaya amangaki asitshayena ama-shift kodwa sikwazi ukuthi kule khaya sikwazi ukuthi i-future is old and kubalulekile ukuthi silamukele sijabulile anti lingakhuluma isikhiwa kuphela unithuma ukuthengisa yini inkukhu yami bakithi ngibonge kakhulu ungakhuluma ukhulume yagcina sokuphambanisa and kuthiwa they will respect you until you say something so iko ngahlala nti lapha kuchaya izandla lapha nje ngenkani ngingakakhulumi phela nxa usukuma uyathi uzokuma khona lapha iseli irespect iyaqansa umbiyehla nti so they will respect you until you say something and umele ubekwazi ukuthi ume ungakhuluma bakithi inkosi lomusa ilenzele kahle Shuna uyaglisa untaba uyele ekhaya uyakhumbula thina besidlala ucabhaye yani noma yini imvula nasekhaya wasakulindile mama usacula le ngome mnandi ubaba usasula uze kushonela nalapha washiya khona thina sisami buya 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 ekhaya buya ekhaya
Nkosi thina siyamangala uhambile nathi namhla siyamangala besingazi lutho simile ngomthandazo yewe sibuka izinkanyezi maye zona ziyazokufiswa inhliziyo noma amandla okwenze ngekho amandla okwenze ngekho kodwa besimile lana simile ngomthandazo kodwa besimile lana simile ngomthandazo kulezo ntaba kuzo buyele ekhaya kulezo ntaba kuzo buyele ekhaya ngoba liyangisonela ngoba liyangisonela liyangisonela elamina liyangisonela lamilanga liyangisonela elamilanga aiya ...2025 King Mzilikazi Day sibingelele mnumzana ngubani? Hayi mina ngu-the general o-the general okandaba undaba kaMadlisi indaba okamacebo kaNcube. Siyabonga mnumzana ugeneral. Baba mnumzana ugeneral ubekwa yini lapha namhlanje? Hayi sibuye kuMzilikazi Day umgubho wenkosi yethu uMzilikazi 2025 yikho kusibeka lapha mina ngingomunye wamabutho ase UK sithole igama lethelitsha elithi siyizinkanyezi. Siyabonga mnumzana njengengxenye yebutho awuzama ukusichazele nje kancane ngolokho esike sakubona phakathi lapha kube ngathi kube khona umoya ophakamayo bekubangelwa yini lokho? Kube khona ukungunguna okutholakale emabuthweni la kundaba nje abantu bejike behlangene into akade itholakala laphana ukuthi kukhona umuntu ovela endlunkulu kwaKhumalo otholakale esengene engekho ku program wahlonitshwa lathe sikuhloniphileyo
ukungunguna lokhana kuvele ekuthini ucine esengena endabeni zase esingakubiza sithi imsamu yakwaKhumalo koNdlunkulu kwatholakala lebutho lezinkanyezi selingunguna lingungunela ukuthi asifuni kuba kwazi ipolitiki eyenzakala eNdlunkulu yakwaKhumalo ayihlale emsamu yakwaKhumalo ibuye kithi isivuthiwe i-event le ayisiyo yalokho. Siyabonga umnumzana uGeneral. Awusho General njengoba sibona abantwana bebaningi kangaka namhlanje nithini ngalokho ningamabutho ingabe bayingxenye yebutho nabo? Ibutho liqala ku0 lize liyefika emakhehleni. Ibutho leli lezinkanyezi litholakala eUK is primarily to preserve and protect and ngingathi resurrect ubuntu bethu iculture. So intsha yonke yona leyi izatholakala isikhona emabuthweni sizile induna ikhuluma esithi kumele amakhosikazi ethu ebe lembumbano yabo izi sakhumbula ukuthi hayi siyabonga mnumzana iGeneral ukuthi ube nathi namhlanje ku interview King Mzilikazi 2025 King Mzilikazi Day. Siyabonga ubaba engazithi ubaba silobani namhlanje. Ngiyabingelela Mahlabezulu ngusipho senkosi Bhalule. USipho senkosi Bhalule engumkhokheli wesintu samahlabezulu. Isintu samahlabezulu kuyinhlanganiso yamahlabezulu, inhlanganiso kaMthwakazi esebenza ndawonye le King Mzilikazi. Unkosi uMzilikazi eyinkosi yamahlabezulu wonke nje jikelele umhlaba wonke lapho kulamahlabezulu khona. Lapho kutholakala khona amahlabezulu wonke ngakaMzilikazi. Siyabonga babu Bhalule njengoba ubona isizwe senkosi uMzilikazi sithe gwaqa lapha namhlanje eBradford eEngland eUK. Akusichazele babu ukuthi njengoba uvunulile luphelele unje sokubuza nje imbuzo embala ukuthi ungabe uphetheni lapha ediweni. Lapha ngiphethe inqayi ilomqombothi. Umqombothi yikudla kwesintu, ukudla kwamahlabezulu ngesilunye ulimi sithi butshwala. Bukhona nampu sibuphekile siyabupheka la khona apha eNgilandi. Sibupheka ngemthombo evelela kithi khonale eMangwe ngoba butshwala besintu. Lapho kulamahlabezulu khona kudliwa amabele engumqombothi, kudliwa lenyama lapho kule ngimba khona kulomqombothi. Siyabonga ukuthi ilanga selishonile siyabona kushinqa intuthu bekubasa bekudliwa nenyama. Uthini njengoba ubona isizwe esisinengi kangaka namhlanje elizweni lokuhamba? Inkosi uMzilikazi yayihlanganisa abantu beyizizwe ezehlukeneyo, ibuthanisa abantu. Yikho ubona umoya lowo oyenkosi uMzilikazi uphakeme kuyo yonke indawo. Abantu babuya bahlangane bathi gwaqa, loba kungabe kuphetsheya kwezindlwandle kusekhaya babehlangene bethe gwaqa. Lapha kwelamangisi bahlangene bathe gwaqa, bavelele endaweni zonke ezitshiyeneyo. Abanye bavelela kobo London, abanye bavelela kobo Manchester, Birmingham, eSheffield, labanye ababuye ngendiza bevelele eIreland lawo bakhona apha. Yikho kutshengisa amandla omkhosi wenkosi uMzilikazi. Sibonga iKing Mzilikazi Organizing Committee eyiyo eqoqe abantu ukuthi behlangane lapha. Kutshengisa ukuthi singabantu thina abakaMthwakazi siyazazi ukuthi singobani. Siyabonga jaso lokugcina njengoba ushile uke wakuthinta ukuthi ukhokhela ibandla noma umele inhlanganiso yesintu semahlabezulu. Siyibonile ezinyangeni ezindlule nesizwe besithe gwaqa eManchester isizwe samaNdebele. Ngamafitshane nje awusho ukuthi singabe siukhangelele ukuthi kuzoba nomhlangano onyokeni ozawo futhi wesintu samahlabezulu. Umcimbi wesintu samahlabezulu uzabe ukhona ngomnyaka ozayo ngenyanga kaNhlangula. uJune yabe ukhona eManchester. Siuqoqa sibuthanisa isizwe sakithi, sisebenza ndawonye lenhlanganiso ezinjenge King Mzilikazi ngoba singabantu banye, akulamehluko.
ngoba singabantu bonke sibuya sibuthana ngaphansi kwenkosi uMzilikazi singabantu bakaMthwakazi ngakho ke libuye njalo eManchester uma sesiqedile ngaseManchester siqalisa ukulungiselela iKing Mzilikazi ebuya yonke iminyaka ngenyanga kaMpandula sizothi gwaqa sesigoqa ke umnyaka wethu sikuleli lizwe ngoba sokuyangena amakhazi. Yeah, no, siyabonga Baba uBhaluli ukuthi ube nathi namhlanje lapha ku-interview. Yeah, just to say briefly in English because our kids need to know about our culture and heritage. We need to teach our kids about our heritage, about our culture. It is very important because our kids are the next generation and the next generation should learn about our heritage and about our culture. We need to teach them, we need to show them who we are. They need to learn about their identity. It is very important, it is of paramount importance. Thank you very much. Thank you Sabonga Baba uBhaluli. Siyabonga. 2025 King Mzilikazi Day asibingelele umama ngubani? uMandlovu. Mama uMandlovu. Umama webutho. Umama webutho. Yeah. Siyabonga umama uMandlovu ukuthi uzile lapha. Umama uMandlovu akasichazela ukuthi ingabe ubekwa yini lapha namhlanje? Ngize lapha ukuzogubha umcimbi kaBaba uMzilikazi onguye inkosi yethu amaNdebele lokuthi ngizohlanganyela labanye sikwazi ukuthi siphakamise simkhumbule. Siyabonga ningathini nje nibona naba abantwana nabo bazile lapha njengoba sihambile sise ezweni lokuvakasha nithini manibona imigubho ekanje noma imisebenzi ekanje abantu bakithi behlangane bebuthene? Siyathaba kakhulu ngoba kutshengisa ukuthi i-community abantu besindebeleni sebehlangene abantu bekhaya neAfrika yonke ngoba kulemhlobo ehlukeneyo sikhona apha nje labantwana siyababona bayathokoza bayagijima bayadlala abahlangana labanye abantwana abakhethi. Siyakuthabela lokho ngoba kuhle kakhulu asilaso isikhathi sokusocialize kodwa namhlanje sihlangene sikhona phasi sigubha lo mgubho yenkosi uMzilikazi sithabe kakhulu. Siyabonga mama uMandlovu ngelijikayo nje kancane nje ale sicela lisinxusele isizwe noma lisinxusele amatshitshi namantombazana ukuthi bebuye nawo bezibandakanye ngomsebenzi okanje lasonyakeni ozayo. Siyabiza sibili siyalimema abatsha intanga abasebatsha ngoba thina inyawo sezinzima sisakwanisi sithulutsha kalubuye kakhulu sibili lubuye phambili bebungazona lumgubho njalo bebe lisotsha bebumbe ibutho elikhulu lenkanyezi ngizwe kuthiwa kulenkanyezi namhlanje bengibona ijaha la indodana lapha iphelele lo makoti bephelele ngoba kuthiwe kulenkanyezi nyana abesifazana kuthiwe inkanyezi nyana so ngizwe ngithaba kakhulu lami ngize ngafisa ukuthi ngabe ngingabuyela emuva so ngiyababiza kakhulu abatsha ukuthi kababuye sibili ukwenzela ukuthi siphakamise isizwe sakithi. Siyabonga mama uMandlovu ukuthi usijone lapha ku-interview yethu. Ngiyabonga lami. Siyabingelela ubaba ngabe silobani namhlanje? Ubaba uDlodlo uMhlanhla Dlodlo ngihlala khona lapha esigabeni saseLeeds. Ngisakhamuzi salapha eUK ngiseLeeds ngokuhlala lami ngibambisane labaphethe ade siphethe bona lo msebenzi sisonke sisebenza ndawonye njalo kuyinto enhle kakhulu engiyibonile isenzakala lapha. Siyabonga kusho ukuthi njengoba niqoqile naqoqelisizwe ukuthi sibuye njengoba isize sithekaqa nisizwa kanjani ngalomcimbi namhlanje? Kuyajabulisa kakhulu uyazi ukuthi ma ungasebenza uthi masusebenzile ubusubona inzuzo yakhona yikho ade sikulindele lokho impela nginanzelela ukuthi lenani labantu ayilithe qaqa liphezulu kakhulu ukudlula izikhathi le noma iminyaka le edlulile. Eminyakeni ezayo ake nje chaza kancane ukuthi singabe sibhekela ukuthi kuzoba labantu abaningi kakhulu ivenue zizokwazi ukuthi sithole indawo engathi ba inkudlana kakhulu ukudlula le namhlanje ngoba sibonile abantu bekugcwele kakhulu phakathi la. Ya into esizazama ngawo wonke amandla ethu ukuthi ulonyaka ozayo ngiyacabanga ukuthi ibutho belikhona laphana okuzinsizwa kuphela engicabanga ukuthi kuzadingakala ukuthi kube lamatshitshi ngicabanga ukuthi futhi kube labo mama abayibona bazobe bencedisa amatshitshi njalo kunye lebu
ebutho njalo kwenza ukuthi masiba lo msebenzi othile amantshitshi akwazi uhamba phambili ebutho libe khona njalo umsebenzi ubukeke ngendlela vele ofanele uhambe ngakhona umsebenzi wethu njalo nginanzelela ukuthi indawo yethu ibe encane kakhulu njengoba utsho engicabanga ukuthi eminyakeni lozayo sizadinga indawo engathi ivulekile impela ezazama ukuthi accommodate abantu kuzayenza ukuthi kuhambe kahle. Siyabonga ngokusikela ijikayo uthina esizweni. Banxuse awusinxusela isizwe emgubhweni wenkosi uMzilikazi onyakeni ozayo. Bengilesifiso njalo ngilethemba ukuthi lo mlayezo esiwudlulisayo phakathi nakwethu okwalesi sikhathi for unyaka lo ozayo. Bengicelile mahlabezulu bantwana benkosi bakaMzilikazi ukuthi sibuthane senzeni usiko lwethu ngendlela epheleleyo lathi sibe lo siko lwethu esiziqhenya ngalo njenga leminye imihlobo yabantu lathi sibonakala singabantu okwamanje ngiyajabula kakhulu ngibonile ezweni lokuzalwa ukuthi kade bebuthene abantu lapha sibuthene uma singahlala sithi gwaqa sibe ndawonye kungaba into enhle kakhulu kodwa engikunanzelelayo khona lapha hayi umsebenzi uyahamba yaphambili so ngiyanxusa eminyakeni ozayo wozani ngobuningi benu asikhethe inhlobo yomuntu kodwa sonke asibeni ngaphansi kwenkosi King Mzilikazi. Ngiyabonga. Asiyabonga babudlodlo ukuthi ube namhlanje lapha. Ngiyabonga. 2025 King Mzilikazi Day asibonga amabutho sibonga induna sibonga amakhosi azile lapha namhlanje eBradford ukuthi sizobungaza njalo umgubho wenkosi uMzilikazi njalo sibonga nabo bonke abatheba bakhona ekokuqala sibonga isilo sakithi siphinde sibonge lezi nduna njengoba bezihlangene emhlahlandlela nalabo kubona abasungula lento yokuthi siqalise lo mgubho lo njengoba sumemetheke kangaka wabalapha phesheya sinxusa lapha eNgilande sisithi ebazalini anizame ukuthi nisilethele abantwana anizame ukuthi nisilethele amaguqa sizobadodisa sibafundise ngesiko lakithi masikhuluma ngesiko abantu abaningi basuke becabanga ukuthi mhlambe sikhuluma ngento zemithi nomlando kodwa kunjalo masikhuluma ngesinto sakithi sikhuluma ngenhlonipho ukuthi umntwana ebusheni bakhe simkhulisa kanjani nokuza azakhula wesigabeni sokuthi abe yijaha azakhula esigabeni sokuthi abe indoda abe sesigabeni sokuthi abe ngumbaba umnumzana umuzi onesithunzi njalo ohloniphekileyo so ingakho sikamabutho nje siyingxenye yamabutho sithi sondezana izingane zenu labantu abenu zisondele zizofunda njengoba abantu lapha eUK isuke iphelele edakamizweni so ingakho sinxuza sithi ingane azisondele ebuthweni wangenulangene Jiae wangenulangeni waphephele ngaweni waphephela yeteni bathi jiae wangenulangeni wangenulangeni xolo uthando umoya amanzi ubaho Insigalele insolwazi kukhulu ubanzi umhlophe vuliza nikeze umhlaba asingowakho Ndwila thandaza Yeda hlakula khulule mhlophe ukudinwa nako komsuzwana lidini umongi zwimna
khona sikhumba sikhulu sithandwa lilang